O te o folofa ma fa talo fa tu I lau mai boka Samoa I le nei fo I taimi o le awhawhi ina ua wha miru te wa te ei nei le tu la. E lima I le tautua wha awa walau Bluwave TV. Hea ai mai se o le au unaga mare porokalame. O le tauta iae mare maruia whaiva o sio tātou o tiru. Tauta iae mare fia fia. Tauta iae foi. Ia ma le malo I le lofa ma le anga le leo lo tātou te sili le langi. E lo tali torunga o lo fa pena foi ona vai lo tu sai le tu manuia. Ia ilo tau sui fua, ai mai se o lo nei o la vai vai. Ia ele nei foi taibi o tātou whiloa I lungo peau mga anu nganu ole ea I tau wala tu foi, a wala o so tainga ma wala o whamatalanga. Ia I tātou proklame tu ina tu I le aso, ma le aso, ia fiafi te tasi mai lava I le songa fua se e pa ia. Le aso wharaile e le tautua, ma le au nanga longo puia li I ma le tautua upu, a lau Blue TV. E o le tau o una foi le nei a siata, wharemaru. Pio vau niko le fo o se e mai lunga o le fola tātou te tala noa. Ea ma wha awau le tautua mo o tau Samoa le atu o pele I le loto. O pa ia o sa ma whai ngā o Samoa. Ea le ma whai lava e lo unei tangata vai o tangata wha tau waa. O na au talaina o Samoa o le au mamala. O Samoa o le ai vivia o le fue lavi. Ea ai whamai o le mga vai e sa ili malo. Oi. E fita fea o fea lava so solo I ai tafenga ia toa fo I nā maruia e fatu sai Samoa ia o lato fo I sa ilinga malo e fatu sa o le tafea le popo popoli e toa lava I le fonga ele ma lea lau whanua tupu ane ai loa ma lau siusi a te alo fala mau folo fatu le nei vaenga o le fiafi lau faa fumaua po fea lava le te mahua mai ai ia lo nei leo vai fa talo fatu ma o folo fatu I le nei vanga o le fiafi o te fia fa ilo atu ia o le aso tofi fo I nei o le fo wa to a to tino va tu sili ia wa to a fair fo ia o se to fine au le io o le tu sala o le ma por kalame ia po o le tato o nanga le Blue TV ma por kalame le tau te ia le tau pou ia pea io vai tu semu ia wa o le aso fo I nei o le aso e peu ke fia I lava ia awa o le o tau sila mai ia o le aso fo I e fai e sin tātou kuka ma se o tātou wasi ai tiute ma faiva alo filima o le meta o le tina ioe o le mother ia po o le tamaita I Samoa e to donu o lona ainga se taibi ma fa talofa I lungo le tātou wo ma pa anga mai ia ai se o fa afiro ai mo le tau sala ioe lady in yellow. Lady in yellow. Yeah, malo so for asiata. Again, it's always such a pleasure and joy. Just to be here in your presence again and whaapea I le tatou au mai mofo I le nei fo I tu la o le awhiawhi so o te o wholofa atu I le tatou au mai moa. But it's been good. I've been okay. Well, and how have you been, Asiata? Ia, o le mea masani lava au te nofo lava I le tā potu whaasala lau. Ia, ma o whaia lo tiute o le longo puia ri. Ia, ai o lo tu atu voi oio tiute masani ai. Io e tātou whaalau I loa e masani ai. Ia ai mai se foi la wa vai atu o le mana ia te lo lai mana ia le mamano lo lai e se fare o loa po se o nanga na so I fa pito mai lo lai Io ia asiata ia lo lai o le ua o mai from the beautiful team at Mena ia o Mena foi wal leva on lawi loa ia Mena foi ia so they are well established in Greyland. They are located there, so thank you Mena very much for my outfit. Ia, le nala, no winga la o le la po le ofu mantanga o fia fo o le tausala ia pia. Ia, o le ana suina mai ia, mo mori foi mo olo faanga le mena, fai ma fai foi no ofu se ofu pe fa pe foi le yeni ofu mota. Mo ali. Ai mai foi o mai le ainga pe no foi na. Well, thank you, leo ona fa matalatu before that we have been going through a few changes for le mato for in mafanau, but it's been good. We've been very well. The girls have been very well at school. So yeah, been good. Thank you for today, love. Ia, malo lava. Se taimi mau mai le kuka. Ua sa sala mai ale manongi o le fai ai e lengi ai mai se o tātou o le pei o kalo mai Samoa o tau sila mai. Ioi.
mana tua kuka lava ia e mai se la o le tātou falai lea o le pisupo ia au lea ua fai ia i e tātou o whala au foi leo le pi ia ma le tātou fai ai e lengi ia ai moli e kamakuku ai o re kalo mai Samoa ia se taimi la ona tātou wole le vaenga lea ai se tā whamaro mo la o kaku whamaro rungo le prokalame Frenta Vita, whaatai o Elito Finet, mafuta mai levanga o le aviafi, pese fo risco no toa, ya le sunga ya ball, ya le mafuta mai fo i rungo le proklame, whaatalo fa mai poli ati oi Ernie Smith, ya pese fo i la o fola sale i te fio o mani ngā tolo ai. Ma lor mafuta mai ala pati a fualo tonga ngai, whaatai mafuta mai e se te pia, whaatalo fa? Yeah, I can see if whaatalo fatu ia malu, that's watching us from YouTube, all the way from, ele i tau mai, but mahalo le soifua, Melu, sorry. Melu si paia, ioi. Mata Celestina Tupuola, whaavitai le mafuta mai lo fionga pa futi, i le reivanga o le viafi au se talia. Temu lealai au loto ropanti, i whaatalo fatu i poro club i le reivanga o le viafi, me se fo pule ava. Bomele, ia, ma le tau mafutanga mai Alaska. Ia, pape vai la so tanga sione tanka va venga le mafuta mai rungo le programe e le foi vanga le viafi ia me se foi o Vaiala Joseph Smith. Ia, ma le songa Red Mayava. Ia, le mafuta Charles Chris lungo le tanto YouTube channel pape foi la Herman Court. Ia, onisi nei mafuta mai. O ila tau lava fo nei o woma pa anga mamai a le tātou au nanga le Blue TV e tele lava fo ile aso ma le aso ngongo sina taru vasa pepe fa malo atu asia tamba pea ia te o tau le vaenga o le Asta lo ka te vai atu o le ai fo ile tangata tau pea o yoi o lewa pa o ke fa pea wi ari pea walanga mo le sila fia o le fa o minga le o lo so o lo ngoa o taupea. O taupea. Ia longo winga la li lo peke rua kausonga. Iyo, fatalo fa jula ia fatalo fa tu taupea le lungo prokalame. Ia taupea le le mafuta mai. Ele emisi al taupea. She's one of the regular name motive of IAP lungo le prokalame ia so umalava. Ia ma ufa malo fo ifa tailava. Le mafuta mai. Fa ale tau. Tautun wa fatasi le mafuta mai ruo proklame ma ilata Felice Sinia o le tau foi mafutanga fa malo atu sipa fa tu puinanti pese fea maneia ma na se fa taile mafuta mai le divanga foi o le afiafi ma le totele lava pese foi o le fionga ya misa anai foi mono i Samoa pira le mafuta mai le pulenga le tātou Bluwave i Samoa i le fiongo songi. Lino sulusi, a se voi la le tau wha, e le batua o le whanatoa masanga fata tā manti le lua, e a le tausi a te sisi, mafuta mai au se tā lia i sini, whaaftaima wha malo atu. Au te fia wha malo fo i le se uso le tau wha i a motu pua, si uta, ma le tausi, le mafuta mai e au se talia e le vanga o le fiafi fa malo e vai le fa mai kaupea e kazen ma e malo kazen mene fa fitai ma bai por club me se foi o Matthew Pitovao ai se sila ku le mele ma fuka merka karo Matthew Pitovao e fa mai ma futa tu i Britain o Britain le fai mai o ile o Tara. Britain mat. Iyo. Angor fai vale tu ai sale o mua o le matua komi avea va tai ma puta bai. E le dei vanga o le viafi ia James mi sili ma to tele la. Sei ka o re kuka au tu te pole. E tele la va tai mi la tatu tala do fa so ai si tala me fa solo. Ai ma tele yo re kuka. Ole ale, em whainga koe whamakala, ia whamormole pea le ngao singa kuka le. O leo ua ia le tatou video footage a wā, ia le tatou me ai tau mawha leo whai atu. But asiata o leo na whai ia o le whai ai whee. O le whai ai whee ia whape o le kalokao. A lengo o mawha whau,
ai longa e leveling e whai ai whi mara kalokau. So I did what I am used to, which is be supo male be lenga whalai whaakasi, because o mea leo ke masainga whai kuka. But this here, lea ona whaataitai mai e mam ona whai, I know it's easy to make. So this is a whai ai whi. Sorry, whai ai e lengi. There you go. Whai ai e lengi, sorry. Kau ni wakau pai mama, ia di lau whai ai whi. Sorry, whai ai e lengi. Maua tua ie te ne iku kaina. Lea ngā kukainga. But, you know, it's a very simple dish. Ai ole flavor lea, ole kuainga kaua lea ka kaung o ngā whai ai le tato me au tau mawha lea. So that's why I've done it on a cold, rainy day. Sei sila mai la, ile video lea la abatu. Ea pe whawhenga ngau si ele tua au pe. Ia le tato kuka lea. Ia le na ia masaka baki ko ngai fa o mi malau like malau love fa mol mol si fai malau like malau love o ele te mai bom mai. If you think you love bears cooking today and every first day ko fa kele mau like mau love le ko kiki sa runga ka ko like ma ko love le na o mi mai lau love malau like pe fa pe e matua e io e ina lava. E ka kaunga whai mai e pēr mea lea i aso tofi uma. Ioi. A talo whātu i a aloma. Fulua sou, sieri le mafuta bai foi. E le reivanga o lea viafi ai bai se foi o tala ba a tiwola. Talo wha, aia, lau soa tala, me se foi o le tau mafutanga, se uso ia von talo. Vai, ere saua le lam, leo saua. A whai e te ioe mai, e tā ua le wha ua ua unanga lea pēa ia sa tofi, encourage ai fo ia le tō fine ina ia sa ili le lei, ma sa ili wharumanga le kuka. Mai lau la, ma lau laiki. Ma le lenga ai o lupo tea ta peni, tu i sa valalo wha awhitaira ma vuta mai le vanga o le afiafi risco, ma le tau fo i ma vutanga. A talo wha tu i le sunga ia maten, e lua maten i rorka ko porkalami. So koe vai ko ngai langa lengo vai ko ngai le ioi. Salo maten anai. Maten va vasa. Ia male tofa para fionga le polisili. Fionga ia anai maten anai. Le mafuta mai. Va talo fa foi le tofa ia ai lo tongi sia fili mai fa wea. Malo lava mafuta mai le vanga o le fiafi. Kerisi masi and look ale tofa i mafutanga. O le umire nga fayer ku kale pea o kalo io ke kango ku ia so na mantua o fele ma wele o loa le ale uminga fayen ngi kuka ia o le tato kalokau ia o le taimi sangi lava once it turns brown. Yeah, Osiata. It didn't take a lot of ataulena mata ona fai I le Tasi Market pe wa ke ai foale like ki ele se puru tasi nei le tai au. Ia o le lava ona o kuka lava ia tau I le taimi le o le te ala titi ale fa I le afi ai o le mea o le tala mo ia asiata. Pa o le mea ngale kuua le o ngā umu and pray to God that it cooks well. And I pull it out and it's brown. But yeah, it took about a few hours a wai le talo. The prep whaingo fie, o le whaingo fie, le whainga o le whalei ma le bi supo ia whapea ia le whai ai e lengi. Yeah, malo. Very easy, but amu ia fo I se auto lua ia fa to amu ia fo ia mai se fala o se tamalo ina mtua fa moduina e te tausami le ku kalo la boa ia mai se fo I o le fai e lengi male falai pi supo e fai le pi ia
Fa mai sunga ya kuki. Tuti po ngai mai mau pe nga o mai mere pongere ku ka maka ngofi wa si de sila la o ile mele o mo o mai ka. Melbourne. Matthew le leinga se ikasi se kalo ale kof. Matthew ke mawaro se kaiminga makama. Se usa MJ. Asiata e mana tua pe o le uso i taimi o ta mafuta isa mo stanto nu i lauli. Oh, lovely. Ioi. E lo le leia la e MJ. O se kangaka ia so hoi. O se tangata e file mu e le se tangata ngau ia. Ioi. O te li whapisa, o te li te taino o ioi. Pauare me tau whai ma tau vevesi ai ale matou ai ngai lauli. Ono o tau pisa atu ta maitai. Ioi. Paua ngar ke mi voi le. Atara fantia makre tu langa a me se voi. Su e setu mare to atele. Ioi, mo ia lau kala. Paua na le taimi voi le o ke vai goro waka u sai se o anti o pa waka wa maka sa mare salu du mo rewa. Ia pe a fa pe vai mai wo umi ke le ngo nga ka ofia o voi ia wo wow friends ina ke ki fa se matou no ila uli ma. Pe pauana le taimi ai wa wi diskaka fa misa io aya o e mai lo langa i te mea o e ta fau fo isamo Teine le lei pe o fau isamo teine le lei la va asiata ia lenga mana ia a talo fa to atu la fa ile Pacific Love se uso ia von talo ia ma le au fa ile lo le au le lava. This is, I think, in fact, the best band in Samoa. Oh, okay. O te arua tui Samoa, whaela ko mai kala le ka mei mai rola i e whatau warunga le vaenga a matua ta prokalang. O ke arua kui Samoa, matua a avea tala o le whaili le. Mana tua fo, o le Pacific Club, o le whaili na fofoa i nei le ingoa le Pacific Club, le whafonga mai fo i e sunga. O te maruna ma lewa lewa na mantou ngā lue whawa alua ia, so i e whaingo whaalau i loa, e leo ngisi fo. Ia oro ai nga tonu a fo i fatu ma seve sa tupaitea. Ioi. Ia ai e ila le ngo mo sa tau tu ai le fa ili nei. Le nga o le uso le uso ia talo mo no uso ia fa pa ua. Ia ma e sau pe ia e sau le Australia. Ioi. Ia fa solo ai le mastalo o pese mai Pacific Club Samoa. Ia ma little man. Ma small man lewa mai wa tala ave fafo. O le ngō le au whaili le nei sa iei mua lava le ngō peia o le tamo le va tofu. Ioi, sa iei. Le whafonga me fōsunga ia lali. Te usu ia. Ia alua i le nei, ia na isuinga. Le nā lai lona Pacific Club. A le au whaili la vetasi. O whaila la ukala. O ke rua kui Samoa. Mantua i number 1 lava sole peia ka kale UP40 foi le. Yes. E mawala runga i le YouTube, yeah. Yes. Paua lau kangua taipi la lo le Pacific Love i runga le YouTube. Ngai vaila ia ole kamala le whaili le siva le wadi inga siva mai. They sing and entertain. Ora me tua mana ia. Ia mo le toi fa malo fo ile uso me se fo yo matatia ia mana au pese fo pese la ma se uso fa pele le tamale o Cyrus Mr Music Man iyo Cyrus tapo ia mana la fa ili a do la fo mo le toi lo fa anga ma mo ngalo fa le vanga o le afiafi i sunga ya lale ia mana au fa ili good luck fo ia ile atali i lo tamilo pe ale Australia o vai tu mo wala na award mai le sponsor mai le Vodafone na Samoa. On mo kwale le o tu fo. O le sa sili le fa ili le tau vanga fa ili I think was last year or the year before. Or this year. O ka va fo ika must be this year. Yes, le tau vanga fa ili sa fa Samoa. I think or the independence or something. Sili le fa ili. Yeah. Ele fa pela o te fa tu nga vale nisi fo tau tua pe yo mori foi la shout out tele to ina to ala eteru. Ia, ma le whaile le Melissa Band, number 1 foi, ia, tama mātu tua foi, ia, ma nisi au whaile o lo, te tonu o Samoa, ma lo lava le tau tua te ru. Fui a vailele e sikia, ma lo se fo bruia, ele devanga o le fiafi pea, o ani ta whapito o lo iai.
Ia, o le ai, o le ua iai ia nei suinga lai titi lava o le ua i le Tasi Pasifika Cafe. O lea on ua tele ia le fautuanga o le watu mai i le tatua tunu upele o Samoa a wai i le suinga o le menu. So we've done that asiata i le Tasi Pasifika Cafe po le Tasi Market foi. It is important to us to acknowledge e ona foi ia request le ua tu mai i le tatua tunu a wai ia new products, be for any changes to the menu or something they're not quite happy for. Because remember, for itato asiata, everyone has different taste buds. So ese umane tuenga flavor e tato fima na oi and but lea ua faile suinga le titi lava I le Tasi Pasifika Cafe. We have removed the bones. We have on the mamoi. O leo wata mawhai lava e le tato chef. I've ese ia le watele o le nga o leo whimanga o to remove from the food. And we've also added ke puaa, ia whaapea le paifala, ia le ke senga, ia ma le masipopo. So we've added all of this to the menu so it's available to you all. Ia ele fo ia ni swinga tele I le Tasi Market o le o tato tau nuu mai ia isi o loa mai Samoa. It is imported from Samoa, which is your handicrafts. Ia awana if ngalo foi o tato products le o tau nuu mai Samoa. We are supporting our people directly. So if waleko ese mele le middleman. They will remove the middleman. I will direct the funding to our people in Samoa, and we're supporting WIBD, which is Women in Business Development, which is it's a kalame le ua tu umai sao from Samoa to help our women in business. But le ua tau umai tato fresh Fijian taro. I tell you what, asiata, o lea no whailo whaatau I manurewa. Kaunga ka le kalo. It's about $10, $11. I le Tasi Market, it's only $8.99. So that's pretty cheap, compared to prices ia le watu umai I isi fale o loia I South Auckland. But o tato la Tasi Market I Massey, 1-2 Triangle Road, Massey, ia le tato la Glen Innes, 37 Farringdon Street, Glen Innes, whapere tato Lalai Papakura 189 Great South Road Papakura ia o le tato address o le Pasifika Cafe is 41 Farringdon Street in Glen Innes. But same thing, Pacific 40, I le tata o nanga lea o le Pacific 40 po le Toleafoa voucher. It's the best way to give te wha mea lofa I le asotina because o te lea te mi e ko mu waka ko atunu a fele kupa lenga lafua. O fele kupa lenga lafua. You won't have to worry about that. O le Toleafoa voucher service goes direct to a whaapele o vili mai o mea le whanau leo fi mana o mea tala mai vai I le new pharmacy. It goes direct to new pharmacy. E le kai kainga mawhainga o ave ese le kupe whai eisi mea mau mea. Goes direct to the service that you select. And also Maota o Samoa service station o le watu I lunga I le tato updates on their Facebook page wā I le tau o le ping singi mo le masina o May. But asiata, nothing else to advise about our sponsors. Ia, lena, tātou company lang no sua le ua whailo antu e le tau sala I a bea. Ia, e meise le fo I toi mori wha maloma wha aptiteri le tātou Tasi Market. E te mawai tau o loa. Ioi, lea ua iei le kukale nei. Ia, e meise fo. O nisi o tau tua mau o danga. Wha leo fo I le nganga wha aptiteri. I le tātou Pacifica Family Health Group. Ia, le fionga I le tamaitai purisili. Ngaru mara mana vai whangaloa. Mana lātou fo I o danga. Ia, e meise fo I o le alolofa I le atiru o warsoi fo maroloina. Nili fale upolu a fale o lupe ioi malo lava le sai mata mata tu de America Samoa se uso ya kensi mosi malo lava nga lue ya o lue le tau sala moso mata mata tu I sinamonga ona tu se uso o mo na tale la ya malo le taliau Mai malo wa kilia yang fenka lo lang wa kilia yang na dangerous oi lo fatela tu mo o leuso ya ma tu foi mo la tu si le fiel sunga ya kensi poken
ia ilana pisinisi fo ile o le tusi ia ma por kalame fa nga solo le tausanga ma le aso o lo fa au lava ia na uto sirafia like ilana page ia me se fo i fa ngale o nanga fo ia le uso ia tautu ai fo i mana ia lo la io e malo le taliau malo le talitinga Nicola lo fau le mafuta mai West Auckland fa malo atu le tofa ia se fo tausala ia pea fa tai mo fa murianga se fo io Jevers muriubu ia le mafuta tu nai siero fa tai la la tatu atu malolonga a foi mai fa feilo ile si foi to ina ia wale vanga le loa wo misia la kamale ia le fionga tu le fo de vanga po oa mai ia le tatu Victory Shippings au yegi mele le o to ai to ru mai ma sau se faise kala po fenga ka miro ile le tai miro soifuanga wale vano o mia pe mai tatu fa salong fa business nei fa Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market di New Zealand ia tanto o loa me tau lima ese mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano paluava ula fala ula nifo titi furumua fa pe mani foti maleano no yo nisio me tau lima ese te filipini mai ma fo ia tanto tau ma fa ese mai Samoa e pe oia ula ma fe fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala o nei lole numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lomana. Oh wow, come God makes you just give me a second, eh? Hello, Auntie. Oh, Mayuko. Jadi usah, kau ai sen mai sau kupeng aja ikan kau lima lunch malam king. Baby, what do you want? Barbecue. Okay. Cik from Morris sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tautai voucher. Thanks, Tautai voucher. Do you know how much I love you? No. No. Tautai, welcome to Maota Samoa Service Station. Salofa. Ua iai foi au na ngai lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga o lo alala ia tulu mau. We will see you again. God bless. Taimero watile ua afa tonu lava le itu la lima i le tautua fa awa walau Bluwave TV by sure proclam o le Tautai e mare maruia fai vo sio tanto butiro e le rei foi a fiafio la stofi mai ai foi le proclam masani o kuka po le taste foi ia mai le tausala ia bea ia auto fia fai lo antu e o mato fa tasi ma le fioga e le taulangi ia le fioga foi fa sina fioga le Toleafoa ia talainga fo ile talai Toleafoa Tevaga ile dai fo i vaenga o le afiafi ia o ka maloa na tu fo i manimo ni mo antu le aso fo i na sa wai fa atantatu program ia fiu to vai ia yo no wa bis ai se su e polea se update ia talu fo i ona moi le ana va tausili o fo lo fa fa talo fa ile mo fionga ile li pule silio le tato Victory Freight ia ilo fo i le program le vaenga le fiafi ia tia le ava ma le whaanoalo ia o te whaatala whatoia siata o te lenga siata ia o e vai malai tu roa wau ia te nane foi o pa ia langa o e whaiwha ia tu mua mnatu lelea ia o te fia whaatalo whaipa i o Samoa o maua i au kilani rei mi se foi New Zealand o le pa ia la inga sa le vi ia o no manu o waa Whatawaitara ngai fia wa se manuia o Samoa ia mai se whania turu o Aotearoa. Ia mano se fu manuia. Ia o pai lava Samoa ma le vau o whaavau i o nau o muna e whaalupeina asiata i
tala mua fo i le tatu po kala milenia ia ai maroso fo manuia Samoa maroso fo manuia ia siat ia tati tau fai whaatalo fai le anga le lei a puti o lo tātou ma teisili le langi awa o ia o le tua o folaunga o ia fo o le tua o whapanuianga ia o ia fo o le tua o avanoa le u fai o na tātou e lau lua fisile fai pe au mangano nganu le ia tau la tu fo ile por kalame le nei vanga le fifi ia be se fo la una e mo lo lau fa tala no ma lau fa tu lima ai fa mai lo marcala ga James Jaden ati au vai ka malo iyo ia fatalo e mi sia o e tangata mi se o ma paanga ia ele yo o fatalo fai paanga ia me se fo tatu wo fa pio no mai fe au tusi ala ilungo le o le Facebook mo le ia o le autuna ma le tali na salamu le matou misala sa yo o le ali ia e pe ona e tawa foi mai ia o le atua pule tele ia e tau o le matangi atu ona tali mai lea o le mea lea le fia i lau fionga tole fo o lo pi ia fo i le sa fo lau o le atua o le kele au kai mi o ke mai tau pea lava fo i le tatali tala noa ele misia te oto mai lava sina upu mai le fionga o le mea ri sa kau pakele pe sa ia e pe o tu finga ma vala wina e taua lea a fa o misi fo fa pa tele tulo ia o le foto finga o le fire company ila poina fa mo li se tatu no sa mo le victory shipping ia fa taiga le atua o le vala wina fa le la fa ta wina fo ni vala wina ni ia o ni me te ia alfa pa tele ma pena tau fa for tof misal foi stay o yo le ke ka u fu ho le sei tau matua nei ta meti to fo i ona na fi fa Tama ya bo ye la usi ke ya la la ngolu ti tau poi o matangi la usau no anga fa mai a tonu ai se time no no winga la pe ya tangi mai o bisi ka u telo apostolo le ta o ti pa pa fa pe ta ya la le to ti mun sai ele o fa pe o anginga me fa pe a me o ia na e kalesia le me kalesia ele fa pe o fo le to finga pe o fa sa po fa malule a wala ko pingi la tap ai va pe o me ia to no ma to o le tu ala vai e so se be e pa o mai ka me ke ka wa anga ia va da lo pa ma to va fe lo o me ku aka me ka mo to pu ale a sita le lunga le ma futa me usitani wa kasi la le ka o fa longo vo ya so ye se man tonu isanta u na ta pen na fa patili iyo comme ça lo ele yo ola e pena fa yatu ia o bala wina io me umarava o la foto finga wai fo io mo tu pu atu lo ia lo Australia lo utai New Zealand ia o na lama o ke misalo pia le ka mo mo la kiki o ya tia mau ara na mara sai ma lo le fa to o mai le o nanga si tata no muri e update e foi nai vanga ma na eu to mara o fu te fa so ia o ke fia o le vo e fio mai ai si ta o mo la vai so ile ma to le new ma fisilingia le o nanga ale victory shippings ia o ange me manga ia o fisili ai tu sa o ane me mana na ia te tau wayo na siasi le tunu se ia fa ma pu e ma fa o nga fo ile o nanga ma le tutua ale victory shipping la to ia fa ta ia sa mo fa fisili ia ale batua se fa mtalanga ile tu langa e mo no o fa talo fatu ile pulenga ma le pa io le official le mate official victory shipping mo si fia Samoa ia o si mako company le e mo molita ina ia fa mo moli si le fia fo ile malu la tunu au mawai au kilani nei po New Zealand ia o la fo e la na o mai nei New Zealand ia o le sidinga manuia ia em faila le pio tulanga la lia nan baba ia ile pulenga male ia o nor company sa tele lavana na alu fa molitonga le ngali si ngali il pulenga ia le sunga ya Josh Manensi paia shua Manensi ia pio la ola ia na mataina company lia ia o le lana o to fo ia tamali Toleafoa Larry ia tama fai
e tatala atu fai to o le alu le Samoa. Ia le ala o ye le tulanga le we Samoa. Ia le o ye le au nanga la le wa. Tatala atu fai to. O Februari o ia fai unga Januari tau sanga nei. Ia o whapena fo ina mātou taranoa, mātou whaasoa. Le lan tatala loa ia le la fo la we le ofisa i Samoa. Mo sila fia ia la we le ofisa le Victory. Ia le mako agents la le o le Pacific Freight. Ia o le taringa fo ia nasa ia pole fionga fo ia misa Henry Leota. Ia o la o ia tonu la le to ai tau nuu ia o loa i Chabalalo. Ia e peo tulanga na ia Samoa o le company e murmurta ina ia whamamoli. Ia mo silfia ia o telefo asasi whaiva ma se mau asiata ia tulanga langa o e fo ia unanga anisi fo o mamalu malpa ia ratunu sa whaia lea tulanga. Ia pita ina wa e fo isi whale tonu e ono whatamala. Ia ai peo tulanga. Toleafoa, wa ita o le vaenga le manga ia o manatu fo io se vaenga te tau ona tala i lunga o le porokalame. O te le ta ua ni ngoa, te rore kele o tau le tau te si la fia. Ai mese foi le mafuta bali sunga ya kensil nei vanga le vesi. E iai au nganga. O le suiki, lau kora nganga whawhai ngofi, o le sumalia ia koe suiki o le au maina o la tau whaalau i loa. Pau ale o lau me kokongi, piki mo moli Samoa ki liva i lo Maota le ai seisi me kokongia, le ai seisi me kokongia, pala. O le asa au hali e mawhainga kau valia maia. O a mea te tau ona sila i aile tangata le whailanga o loa e lafo i Samoa e whao ngā i tau o nanga. O ani fi se mawhai ona ia tāpena, na toi tāpena, ima vaenga whapena. Si mwhauna e tango i tau talatala tole a fōle vanga le. E whaftai a siata ia e peon silfia fo e pa ia malo Samoa. Ia le al motor pao silfia. O le tūlanga le o le ia unanga whapenei. Ia e moni isa unanga listo ina mtu au tele tau forswafa. Ele mfain saur fo ma i fainga ruenga fa insineta vali. Ele mfain saur insineta vali fainga ruenga o le insinia le avaleli. Ele mfain o le fa ia onga fa pena tulo. O le mekau freight. Ia e tau fo na iso o ia si fia. So maanga e pe fia fo se umi o lo experience. Me ton wa tala ma tu wa ia no wa mataile. Ele company ale stamali ile o tanwasa le a Charlie Aliki sa failan company va Bluwave malfit wa Bluwave maliono ia mata mai na temina yo matemine ia le lava e tautua ma fatino ino ninga re ai pe o fa sili a siata ia o tulanga ia o meu tau tongi o tupe tongi nei o ni usila ia ele ia se o putusa ele ia se fe ni usila e vatu e faia to inga o pili tangata Samoa okay. Ele ia se me fa pena fa pia me if wa telo marula tunu if fa fisi e fia la me tongi o le lua la va so ta ia marco agent Samoa e mau mai tau a le tau o le so se o lo fa fale tono Samoa e ia le e sa ilia le tute e le ma fai ona ara tu over tu le fa mbodi ai le pasia le ina le tute official customs o inala ele ia ma se agent Samoa lau te sila fia ina pe fia le kau o le mele ele ma fai foi lana e fa pe mai fuli ele ma fai foi lana fa e fuli le ele ise me te fuli e lau ia laina o mana wa seina e latu ngata ile me te fa moli le like fa te tai o personal effects like o la fa tau o ofu tu lo le fa fo anga Samoa o me to tino ai o foi lai me te business ia e fua fo iale le tau tiu te pe o is te mai vala leo le tau poloka ile sila fia ase o tatu atu no le au mau i New Zealand o na fa pia o le nga vakula fa momoli mo kong ingai nga ba upua nei o upua ngai ko ki di vai le ai o asiata e o le au nanga le kuria le si vanga le TNT di chao lo vanga umanga o lo vanga fa mai kuria ka manga aru ki di vai pe ngai but e to tongi ale tu pe Samoa e to tongi ale tu pe Samoa o fa te inga mo silfia o mana si dia no le asiata o fa pula tu langa lia o na silfia foi o to Samoa va tu container nei New Zealand e va tu le waf e le fia le wafu te tongi e le tongi o le lori to so container le alu langa agent e le tongi le agent le
I tangata ni atu mai whawhore whamomoli. Tu le tono le o le warehouse lea. Wato whaina. Ia atu le malo la tunu. Ia o la kusala kamaranga ka o le handling fee. Agents handling fee. Le tonga ia koe wikawa mai kupe lea. La container, fate tainga ba ku pifa la po le merchant. Ia mai le merchant ia o tau le handling o ko ngi o mai o container. Tong. O le loli le ko so ngai tau dina i o lo officer siata. Tong. E koe kava me la se le ni. A umi foi vatu a umi foi na ta o toi I o le wafu. Ele ponfi. Ele ponfi to yo. E pera tu langa na. Ele ia le mala le mo wisi nei ava no matangi fa tai foi pulenga le victory shipping ma le sunga foi ia Toleafoa le Larry le Tasi Market. Wa o pe o isi vai o mato fainga paanga le tu fatas. Le uma woni ava no ne fia siata. Si tala foi langa. E tonu na yo client nga video tonu lela. Au fam talanga sidi ala le. O nge ya mi ola ma ngi o fuli mai ala ko kongi for ke va ko. Ele o se malo si to le o ngo official duty. Ia ma si fi. O le si fa winga ingo ino le official duty. O tu pe maua a Samoa. Ia. Pe o ila le maua ia. Mana ia tele, whana ia tele tole fōle nganga lea wai o te loa le tui tau whaamatala ina le tui ngā au o nanga lafo whaamomoli. Ai o le upomongi, o le tele o le mislead informations le avi. Ma le tele, o tele pea no whai, tole tāpō kala mele whaafonga mele o ka uangi ngō ngangaka. Ai ele alo fo ile antole la au le porkalame. E tu ina sa watu lava. Pea whaapea o lo iai nisi o la tau whaase ea. O le upomongi ale. O lo iai nisi o lo la tau whaase se ina. Ia le whainga o le vaenga lea e me se fo i o le tūlanga I le lafuina. O loa I si o tatu atunu I Samoa. Walangai, sole, o le maua lumai le se mele le. Ia, e sa ole le lava siata. Ia martulanga lava lea o le mea funga le lau o matongi o mai nei ia le venga o lau tingpusa. A lau ratu o ewe masore. Ale polo karka komenti ele pe o tulanga na e tauna fa manino le nai vala ia mo fo tuanga vatu foi fa tuanga a fa pe o la kula fa tingi pusa po le ala vatu langa le kapa la city o lo city ale te to rock e ke ko sawa ia fa ka foi la va ku fa me fa ga a la ku ia ave lo kalone sa ki pusa so wa ko pa terminate asiata. E ato pa upo se ting pusa pe persas lima sutala. Ai se koe fa foi ke isi mai lau mana ia tele mele na tau wandai. Le lau o la ko ma sa salua ko kongi au kupe ngai wa ka mai fa kai kai nga fa mai. Ngar se lau kala an we lau ka mai fasking pusa le. Pa wa ngalo me kon. Ale la ba tu sa mo poloka. Ia. O ama fu anga le ke ka usa ngo ngai wo poloka le ala ino ta pasa u disiki. E si le fie foi o ya chata. Ia, ele o ese kako va a ko ai o company ese uma va ai ona ia le avika container si Samoa. Ia ava pela la kwa sia ta mal tu petong ia ku Toleafoa ia faiona vai pe faia ai KFC pe ai le te tongia le company va le anu male container. O tu lo le Samoa, fa mai company va fata. Ele tongia melina Toleafoa ko container le sa fu ai lungar matova. Ia lea la tau fiko container le la tau yang tau file lea onai tulanga ia tau na no fo manino o te fia fatalo fa foi na isi foi ia nanga o leva na foi tau tua le o le nanga le o le la foi no fa moli Samoa ia e fa malo foi le tau tua isi va ngana langa e si fia foi asiat e pe o mele o freight ma me uma ia pe wa ainga uma ia o se ainga au fia la lo vai ma tu lo wa tu ma le afi to ya me fa pe wa fia uma e lo mo polenga wo i mal polenga ya Toleafoa ma le se matou foi au nanga le victory ship o nga fa pe si gile do pe kar ko inga so le ni me ga ko mau ka container o pe le al mele va ta wa ka pa la licit ia tu wai na tu le pepa le ka o le pure of lady o le pepa le e lo bata uma e informations o lauting pusa polo fa moli ua moli tai Samoa e mawhaiona kilia o lau o ala ngā kopi kia ruma oi a tu langa i lau lewa ngā maua e chen Samoa wanga umanga ia meloi o e kila kula oi a sia oi aia wha maumau ai yengi pe whea ku mai kua koe fo i ma marau risiki ma lau pepa le Toleafoa o lau pepa le ngai minga daso le
Ma le aso le o au la kunga le mau ka ko container le wa le la o ko fo me new sheet wo u ma fa mo nga ku e fa nga ai me le o ko sa la se so Ko me ku pio tu langa na ia e po e tire tau fi ko ina au nga fa pene wa ele me fa ko nga me funga le ia o fa vale ali samo mana ia tele tole fo lo fita galo le mana ia fo le kangana le aveile ta fa tala no ngale fefine nganku sa e dei se me tau a fa pe fo e tau fa nga ule malia e o kiu fo ska ka fa nga ule malia o le va tu fo tu nga le leilanga ia ele do na male line o le to tele o nisi na so tai mai te e kausu e mengi ngo mela ka nga ia nga fa ia me ia le winga na o tala le ala yo no o fa ia e ta ua lo kuku ai le ngo le ngai fo o ma to wi nga rueng ia le wasi le fiato la fo o ma ko wi ele o fo nei fa pe play minga le fa fa la e sa la le nga o ma to wi e ma ko ke fa la war information le e au mai ele tangata le sa wi ai a sa la fa pe mo wala nga e ko nga menga fuli pa wala le taimi te tongi ai fa mai o are mo moli o kiuke o foi lai e aron la ka fa la mo ko o le tulanga le asatare le pule fuli wato o mai foi nei ma te va fa alongo i au nanga i sau me lunga li ki o me fuli e le ma se me fuli e ara pa pangi ngo o le si mai le si pe me singa inga pe a fa pe o le APC o pe o ringa o pe mengi lunga invoices ia le vai pango o le people si o ngai ko foi ko ka manga ale fe mai o fuli ia male vai nga la na male si vai nga mo pe na esa no mongi le ele ma fai nga e ka ngofua o e fuatia pili la fai mai o e custom sa no le ia pe tu langa na ele ma fai e banga na o pili ai le handling fee ali agents le to ai tau no ia fa mo boti e paulanga se me e wai ka ke video i o pe i me li fo ka ko ia uso ia la po ka pusa o ka longe ia e fier ka ko handling inga ia ka mai ia e pe di masukala pe se ka fa ka se upo ia tuti ele o se malo si o se agent po o se si la vai fai nga le officer tuti o lo ia le malo si anga ia le ra te fatino malisi la tulang ia si fia fo ile sa ni usila e tu sala va malaru Samoa tu langa ia me ka o MPI nei ni sila o quarantine Samoa la o papa o mea uma e se para tu ro wa mutu malafi ia o na o fo ile onor pui nga la va Samoa e pe o fa farina foi o loi tono ni sila io wa mai foi la fa moli le pe o handicrafts se temi foi o tata no anga sa i me o handicrafts ia e i foi pepo le officer fatuanga mai la fa mali e ina ia le officer al MPI nei officer fatuanga a New Zealand e le ai mo se me polo e fa pena o mana le alu i sa ni te fa pese so e se ringa kali ngi o sa mo nga rakua de e tu sale le nga vatauria mal fofo ino nga wenga ia le venga yo e le se senga ma lo fa tai to le fote lo la tala o fia wa e ko e fio ma e oi le nga tasi le vai sua e te tau ona fa manino le sa mo le tu no pele le loto le te fa fonga mai e susu wa ko pe mali wa ko foi makala wa ku ise officer e te fa longo tu le tala no pe na tasi ala pe mengi ai so mai lo mafuli ma me fuli va so anto to ma fo tasi e sa lo fo to ma fo tasi ia ai o te tala no ia o le mato ia o na ngali bitu shipping ia pe o silfia ia e fo ia maluna tino ia fa pia ia ono fa so na time ia em fa na suatu ia fa so deposit a fa pia tower pusa lima se la ia deposit so se la ta la aso dua va aso e a va ia o le va au ki dia foi nei ma ia la se me te pole tau wa ristu la na tau fila nai o ia ma fai na me le o le la waru ka mai runga va sa e fanga waru ka mai fanga ia o na so ki dia e ko la pusa a lo va ra mai e teni Samoa o pakiria ia pusa sia tale na tau o va kat se shakila ke ia va ya ko le ka ma ia lo ki dia pusa sia tale o ki dia o me uma ine ia fa pe mai la va la mai fa mai oi ko e ruase lau e si be si so le e ka 5 case
Ia pe kulanga nga. Lai fatu o pu le ia lai manino la. Taufi. Ori si la vanga nga taufi. O taufi lana. Ala si la fia le clients. Ole mangingo. Ole mangingo o ngolele umal pe meni de na be. Ai ma fai na fai. E ma fai na atu. Ia si la fia fo ia si ata si tatu atu nu e ia to fa ma fa to tanga tu na. Iyo. E o kwa foi o. O le mako address. Se lau luas fulu Greenwood Road. I mangili. Mako address nga se lau luas fulu. 120 Greenwood Road. Main brief of Ryan, if you can put this up on the... O le peila tulanga na. O tau kalone le anu ya mato. Le kalone ki laku loe. Fuso kalone o. Se lau luas fulu. Danga se lau luas fulu le address. Se lau manga ya ke. Ekere maua se au nanga mape. Anga fa pia. Kalonge ne makua fu fa. Kalonge le fa fa le fu fa. Se lau luas fulu kalonge man rako ya man rechi marako. Se lau luas langa se lau luas 120 Greenwood Road. Pero kuranga langa anga fa pia raku fu ya le address ma ko 90 Greenwood 90 e so ana. Iranga se lau luas fulu. Nia kama sa. Taua ia o le vaenga le na sau no tole foa. Kaua ia te langa le fa fonga su tatu tunu. Mana tua e le tutu sa uma ainga. E ia ila to na no le loto ave me Samoa. Ia e fie ping e pe mengi kong ia le lau to fa fonga mai. E mafai. E sau no anga tole foa. Ai ava pe e tau no Samoa. Ai ngang ku ai nga ave ku lau pusa malau fa momoli. Ona ole le kilio I ele na se me ke complain nai no your fault na ia it's your fault te lo voi e te se pa ia malo le tu mala ia o ane si vaenga o a time le o a besi ole wa shoutina besi o tatu blanga Samoa ia ai pe ole mena mo silfia le marula tunu ia ole na o va ala te mine I o la mtanga mar fai unga masina le va ia te mi o tolu va ai I tonu le masina tas fo fuai I le fatuai ona e morsilfia o le manu Samoa e le se tatou va e latu sao nei o kilani tau Samoa e latu le va afe I tonga afe I fiti suva e lua I pitonu o fiti o suva mana toka ia o tonga ma vavao ia ni teu fa pepo la me wa umira le va a mo tulanga langa e pula stafunele la lon sa ia e lakula fa fa pe ia fatua o fo di Samoa pe o le umina ni teu siringia pula me wa umi e pe se va ile o le tulanga na o vaale e latu I tato a usu atua o I fo ia tu lato ia containers fa moli ia fa wa tuali lea ia ar tau no kaloni le ia mato se la lus fulu kaloni pe fi mangalo ave sa u kaloni ai fa nga ia mako kaloni o mato office ai a su atua o malo kaloni se la tala mana ia la se la tua o malo kaloni te so foi pe te la tua I ofu e o ia se la tala lava I mani mama fa ke o le venga si to no lo sa ia e suatu Tole fole mo mai to tele left sili mai ni se lunga Facebook ma ta YouTube channel se numera le wa tu lunga Ryan le tanto address ole tanto numera le wa tau mai na ole ono tasi lua valu tasi toru tasi 021 288 1381 ia po le olua tasi lua tasi lima ivono tasi fa o le tato numero le na Ryan if you can put this 021 215 9614 that's the other number and the other one is 021 288 1381 o le sila tulanga le siata o te fia fatalofa atu I le community a Tokelau ia faisau e pe o silfia fo I pa io ia e lava ia o le tatala fo le alu to e lau si mato company ia ai fo ni ainga Samoa e fo ni tau ainga va to Tokelau ia o le tatala le aunanga le alu to e lau ia o fi fatalo fato si anko le o ia seu io ma Jennifer I tai o I West ia o la tole o le nga fatau ma le community to e lau ia fatalo fatuai ia afa ma ro se fo manuia ma lo foilo sa ni yaso me se o e mo le fatua me se fortina ia o le tatala lava noa se pola vas fa moli a se tau ainga foi to e lau ia lo tala lava noa tatu ofisa mo ta ina fo ia pe ia o tatu ia o foi o ia I fo foi to e lau ia kilia ma me fa pena
ia e tu salava le ia se senga e le foi se tulanga fonga le se le si me ia ai me se foi le aluitonga marosi ma ko aluitonga o io e langa luta vai tunga e ko marosi e sa ia sau ni ta fonga sta ta i se taimina taranga fai tong fo marosi ko ori ko ngari si fie foi o ia se ia te lana foi na ia ti o le malo fo le tulanga le o tatu wanga nu ia ma te le foi o e fe mai ia te le ana tu i fo lunga ni sto ni fe mai o te manatua i le mavaenga tuitonga. Ia. Le tui manu. Le tui fiti. Ia. Le osu atua oi. E pia tulanga na. Ia. Ia. Malo fa vetai a Samoa. I le vaenga fo o le porkalame le dei vaenga o le fiafi. Seu afa kaunga kafa mo mori de di ia le na le so mo pua le ai malo le fa tai le vaenga i le fa fo ia Samo ile tulanga o ia ile o nanga ia le utu atu Ryan tato address mal tato na we lu mo le screen le wasi sila mai ia tasi lo se fulu Greenwood Road e nai Mangry Airport Oaks ia matato numero lu le na utu nantu e te viso tai mai ai mo nisi au te lenga o fa matalanga ia i le fionga ia Toleafoa Toleafoa Tevaga ia o le situlanga lea siata ia pe ono fai atu ia e mori fu fa tai de sunga ile fa fengainga ia le sunga ia Toleafoa le Larry te pa ila vea ia ono le mato nga due fatasi foi ma mato fainga paanga ia pe o mato o le mato company le fa nga Tasi Market e au mai ele o loa tono New Zealand ma ave atu le o loa i fafu atu New Zealand mo sila fia ia winga e ai le sau i luma ai le osko fo ai sau luma ai fo te fo te tu langa na mana ia ele uta o me tau lima to o ta no o fue o ula fala lanu ese ele uta no mai masalo e kidia i tai au tua ia an faso tai le o la ni Tasi Market ia na mau ai ai na tau no mai la valeli mana ia o le swinga le na le wa tau mai le fai mai ai o le tato wi ale felis le fa e freight to mai ia o no le sau mai Samoa me se for va ala lo o me wale mo taste le foi le pe o tu langa na langa do va ya so sa va ala ia ar vale le sa o na Tasi pe ia na si fia to la ia ma fa tu la ia sa wa ia pawanga e o risia so ia kidia mai tua e pe o tfatai foi au ia sineta mali ono o le vision white vision le ia i fo ngale le ngata le manuio tatangata ni New Zealand ai fa manuia atili ai fo tangata le ai fa meta lima le Samoa pe lo tu lang ia ma mai e la foi na mai nei New Zealand nei ia ma to e fa tau o le tau lava na sau mai o le tau fo na le alu ai malo fa tai ia mara tu no le tai bila u fionga an Toleafoa ia se vai nga fai o te sau no ia ele i fa mai a fo ia le vai nga mata tu i malo longa le divanga le fif ia fa tai tele siata ia Samoa ia o de na e moli le nga fa tai ia fa pe fo ia fi mana o mia atili ia o telefoni na o vatu o le tu si fo na o lo fai lo atu lunga tato screen ia mala au mai fai sato tala mali wa lava fa moli e ave ia ai de ngata idea ia po so fa moli fo e mai Samoa i New Zealand nei o le am fai na mai le sau ia on fo tato le alu ia pe o tulanga na ia fa malo lua tu foi i Samoa lo fa fonga anga lo sila ia ai foi se asa fai va ma se mau ai foi sau se fa mtalanga ia Toleafoa i nei vai ngara fiafia me so tato proclame o le tata ia o sasi pe fale tonu ia matua tuina e la foi no le nga ia ai taton ia fale lo tua to finangalo ia o le tua foi pulpuletel ia na te mai ia famoni anga malingi mai ia i lungo tato uma ia me se foi le ne foi o nanga Blue TV fa tai te la chata fa tai ia le pulenga foi ma le pa ia to ofisa mo se mato wa no ia se tatalanga fatu fo ia wala va ia tulanga tau fa mole la fo Samoa ia matulanga o no fo pongi sa fo pa ia Samoa ma ne atu no i tulanga ia tongi o meama ma le ta ofingo o pusa me fa pena ia me siri na wa o manino ia o fala
Ia ai lava se tulanga e fi fa singia fi mamama tiri. Ia lo ava no lava so si tai milava e vala uma ia. O telefoni le tia we 24 48 o i 7 e no stop le me non stop. Ai fa tai tele mo ma to ava no. ia mo boli fa malo bra kang fa tele i lo fionga i le taulangi lo fionga fo fa sina. Ia o lo fionga fo o le tamba se pai ale for fito le tawa ana mane lantu tama. Ia ele o te namba le laino le foi e papa ile o le malo. Ia wala ngole tama tau matano nofo. Wa fo inga no fantu lo salongo ia foi fa sa valu o le betua bo ia foi salu ma va i peu. Ia va lo fo fia mo puya te o fa le lantai. Ia o le tama foi tau le ainga sa tu ono le ainga fa le kilangi. Ia wa foi tu ala ilo no fa se fulu sala ma flevan. Ia la tai ma tu te lai te vaga vai fa le ma ya sa muri aga malo le tau tua. Fa tai le tau tua tu no va tai foi la lo fa ile tu. Ia longo puya li ma te tala ia lau au fa mau tu sai fo yo lo to mai de wala kai le luas fu tu sanga o e fa ia le nei au danga ia a fa foi la sala ile o se tala ile ne via ia langa wa la o le liwo lo sa wa amu ko i lo va ia i tu langa tu lo fa telefoni mo oi ta fa ma va ia mo de dei ia a mo wa foi se sia va no la foi ba yaso ia to e fio mai se fa se ka kala po hangi si ka fa ko pe ko sui address ma sui ma ta wo ta pusa Le te misalo e mawala no al vas fo. On tu langa la kuro i fa fo ka kangi o telefon. Ama ka kalinga kwa la telefon ile ko mo. ma tau na to fo mai langa vas fo le satina au wani fa pito o fanga so le mo le taimi ta to malo longa ona to tali mai le fa manga tato porka. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Sa may kana mo vine kwai. Among yo kulos fanga mo makulo talo fanga choy sa repay tilos fanga yo sa misina. Sorry, e fia po. Sorry. Nga me kasi nas fanga o si pe fia po. Uso, kan yung ko kong member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, Toleafoa, welcome to Toleafoa Sini. Maro. Bem-vindo. Toleafoa Bacha. Jai bro wa tele o fitu biru tau te dei July ono ile tai bia man tau yao te rodei New Zealand. Ea ua fasi fole lai lo de tau fiafi ua manava fo inga luenga o folofa ma fa malo antu to e momoli le ngang fa tai ante o tau. Ea pe fa pe o le ua to ai tau no i Maota malawa ua tuta ea i Maota lawa fo ia me se fo o fianga ia lo tu va fo lau. Awa sa tiu ya au mamau ia awa fo ile tau tuai no ainga ia ile fa monianga le tuai le fo ia fiafi pe fa pe o le to mai anga luenga malo fa yo fa tau te ia fa tai fo i se uso le tofa ia fatili se umanu Mikael Teofilo malo lava so i fo maua male lange mama le nei vanga o le fiafi ia le fo o mai tau atu ia ai wa manava fo nga luenga me so le onanga i le self sees healthcare el livanga o le fiafi. Fatalo fatu se manto wa pisa ale lupe foi va ese. Le ma fa ma tu foi vai ia ma pa io le tau fale mau ma fale lu ai nga ya sua. Ia le sunga sua senga ula Lawrence a jing ia ma le
o lo o sio fo ile langi te tau ma le langi malo fie le riva nga o le fiafi ia i uso fo i o lo o fia ngai ma le tali nga o le au ia pe se fo o le tali nga o le la e ia lo tanto juru o fo lo fo me fa talo fan tu ile riva nga o le fiafi fa malo atu ma fa maru ia tu ia ila tau congratulations to tele o tau le ua fa wina male manuia mai e tau a o onga o nisi o fa aloia tu la fono o nisi o educations diploma in teachings ia o le tele o le maua tusi pasi ma outou tavai tunga i le toʻatele lava i latou lea sa faauina ma faaiʻuina ma le manuia atou taumafaiga veia le agalelei o le atua o upua ia le tusi ia amalia ia te oe lea tamai ona faafeao le e faafeao a oe o le poto foʻi e faafeaoina oe io malo lava ia te outou le filiga ma le saʻili malo nisi o tātou update mai Samoa. Fautuaina e le pūlenga ma le ofisa sili o matangaruenga o aonga. Ia le mamalu o whai aonga me sio pule aonga i Samoa. E na io atu pela tau e whai ngaruenga. Tu sa ipo ua toe whaupopore vai aso malo lo mo aonga le whanau i Samoa. Ia e ka kaupenga o kula ko e a o nga mo tu fe ngaru. Iyo e se foi le mari na o fai tau tu le article le la sornafi. Pe u ke aka foi le. Ia e pe foi le o tau se e a foi le malo lo ngai fai a o nga ngai pule a o nga foi nga o to malo lo i marfana wa o nga. Ia ai o fa ma fale na to e fa malo si ai office sili. O le matagaruenga wa onga te tono Samoa le ai. E le ai malo lo peanga o kamaiki. Ai koe wha malo lo si mai. O mai pea o tau o tau susunga i whaia onga. A pea fo ia fionga i pulea onga po susunga i pulea onga. E wha a wau pea o tau e ngā lului. I le vai aso mana tua le na toe wha pa whala mai. Ia le toe ai nai o a onga te tono lo tātou o te ru i Samoa. Ona o le tūlanga fo i tau tina ia i o le whaamai pe pisi lava o le fulu. Le e pei e tai falling o le influenza. Ia, ma nisi o afianga o le misela. Te tonu lava si o tātou o turo. La lea fo i wa ai wa kau se e kuai mare. Malo longa i lan tau fo i o whaiao. La lea. Ua toe te talo ai le matanga ruenga ina ia toe e aku pela ko ui e lei o loo kongi pe kau pengo ko e whaia tapenanga o aonga. O le press conference ma le whaatara noanga ma le fionga li tamai tai pā le mia. O le fionga li sa whaapito fia me na o me mataafa. I le awa ulia na le lama tusitala. O le whaamamafa ma le laua lunga o lana whaasoa. Ma le whaatara noanga ma tusitala. O le tūlanga lea ua mapu e tele mai Samoa ma ua avea o se mea e tupu soo. Le vaenga lea o le leilo loa ai. O le leilo loa ai o le tele o tangata. E lua vaenga na peina lau walunga mai, mua. O le vaenga fo i lea o le whaatupu la ia o tangata talavou to tonu o Samoa ua sa ili ngase mai e tau walatu i porokalame ale malo. Le awina mai e tangata mo tonga fitinga. O le ko akele ma le majority o tangata ia e talo sanga atu kangaka mamai. Iyo, le maua i ngase. Le whaataro sanga ina e tau malantu le malo ina ia mose fisosongi ngai awina mai ei mo ta tonga fitinga. O tangata i le maku ko akele. Tangata talavou. Ia, se kaimila, kaku koe mai ei le vaenga le e tau te whaasoa. Ai, o le isi vaenga o le whaataro noanga. O le tūlanga la lea i le leilo loa i o tangata ua whaatupula ia i tu tonu o se o tātou watunu. Le vaenga lea, o le leua e a leiloa ma fiwa sue. Leua e leiloa ma fiwa sue. Ia po le leiloa voi. Fia vai aso ai whako ako e maua. Eoi. No matamata i lisi la, wala wa mai whaafautuanga. Wa mai whaafautuanga o na ua pei ua tupu so. Ma ua tau a vea o se ami o ai fo i lele tutonu o Samoa. No wata mandatu lai se video le na share solo mai le to tele. E si tamama i le fio ango le pea. Wa o le pea le tau le na au mai elanga video ma fa metala mai ia. E se a fo ila ka fa longo atu le mainga o le forasanga sia fo i tama tau la mai si mena tupu i lona antali.
Ia afua ia te au te tala no mo fa so ma lava wa te lo te sila fia uma le tala le la fa tu anga ka uma o se siano e pe e tau tele le ite ma le fisili ia ai langa a fa so mai ai ta ua ile fio anga fo yo le nu o le pe tu lo fo i pa ia fio le tupu fia ia ba to o fa le ata ia ai langa o le fio anga lava yo le pe e lau lunga lava fo iona tala anga fa pe e peila ia tu lo ta ua ia ta mai ta ia nga va ia le li ia awala ngole ole ina wo fa ro le story le na mai male mo ma wa sita male fa ko akupua mana tu live mai ta male fa to atupu al mele le na mana o fai mai na live fo ile le ina ia sila fia i lo e Samoa ia ke aula e le ma fai ona tatu fa pe oni tangata soifua fo ile le pe a fua i upole e le ma fai ona tatu fa pe antu tangata soifua pe o ma kakaola o le ufa fengo fi wa a fua le fa matalanga le na fai mai ele tama ole mai ka wo ko e ngisole ainga ole yai ka kale kala ngoa yai lo na tali ole i tangata le tala no yai lo na tali iana anga mana me lai fai ai le ai masesi over ai e fori ngongi ka ole fa to auto sila fia mo ma to lo uma ma sila fia fo ele tama ma le ainga o kengi ina ua fa matala ia ele tama titi po lo na tali o le mela le mali wala no mana tu fo wala ngalena fa so mai ai mata o mai tantu fa tala no mai Samoa e pe fo ile le se mea sa fa ale ngo ia ole tau tele i toi mo wala se update po o toi mo si ta ma le na le lo mai sa vai e le mama watu e ko iki lava fa so mai lungo le page wala fo te follow o mo mo tai ile page fo ile a le matanga ruenga po official leo i Samoa mo fle pui e toi titi lava le misilo tava ai do a missing person, a person gone missing o lo o tau sa ilia lava pai mala fai iyo o fa kupula ia ma fa teleina pe taila e pe paulea o se vaenga fo ile le lenga kup o le fa to a tau va vala mai ai se akamalie ile fa makalanga kamalia fai mai ia o le fo i mai fa mai longa kali e saua fe kau i mateine to atolu ia muri mai ama kenge ngei fai ia ale mela le mali fo i mawinga ese le fa matalanga le e nga o si ka mai kiki la valia le lo le mele ia ka kele o ilo ia po le ale falling o teine o le ale matutua ia tulanga fa pena o a fo inisi va inga sa va ia ia o ka ku uma o tangata lo lotu iyo o tatou lava o tangata lo lotu ai aua lava fo inge fa le ango se si fa pe mai se pepelo nga kala ele aingi me ongi kulo ia e fa to ila utala mana ia yo le fa so asita masia mana tu fo to fo ila utala o so u to si le fia mo uilo tala anga fo yo le fia anga o le pea ai mai se fo yo na tapu mo na au lapi le anga ia io e ia teine fo yo e leo ia vai tangu tu ma le pea mia po to si le fia pe fo ila si fia anga sale moa ma nu fa pena tai pe fo ma to fa le lima e ia lava so tu mila a sau se tala fa pea o le anga va ai ia le li ile po le tamikiki le ini tamalo lo o tu ile pea po ni tama ma ko kiki le fa senga ngaka ai a sau le fa matalanga o teine o le no wala le e la wiloa yo na tapu ia mo na fo ia o mamala ia ai o le fesili la ilo ma fo fau mala utala o le ale fa ta ua mo ele tangata le ke fa le ango ma ele kari kongu ia mea iyo o le fa ta ua mo o ke fa le ango ma e ka nga fia fa pe fo ile le ya nga fa ngo fi ele ngi e ro ngo fi ai se maka fi fer ka le iyo iyo pai foi lai le lo fa mana ia yo le fa so kam ele o fe fo wa tangata lai no fo la vai le pea
ai longa foi ka ke koe faia se ai longa foi na te toe faia se tala fatu ma se me foi le tau le ele ma faia la valanga o la vai no fo la vai o ile fionga ai o le fa ta ua la wa toe fa ngu ai o le nga ye mo ke mongi tau te le fia tali tonu ni te boni ele se karikongu ai iyo a fainga kukuli e Yesu ia ke mongi iyo a faina tutuli e Yesu te boni la tala no me le tusi pai o la me la lenga fa sama sama ngo o ele fa le angore ye wala nga ia foi ni se fa pe pai ia ele ia ai longa ia al fesiri la o fea asu e ia inga ngiso ka ko ka ye fiu e ka su ia tu lo lava e iri tangata na meli mai dia wana nafi la fa so tu le mele e iri tangata na meli mai dia wana nafi o le foi lau te tuli mata langa o te le mana o va ve fai isina tala oto ai na ona o mention na tu fa pe ona tu lang e iri tangata na meli mai Samoa o se mo le mau fa tu toina na fa pe mai ko kiki nge ase ta e fa longo mai le si discovery le na mau nei i Samoa tu lo lava o le pusa o tio la ia tu tonu le wifi uro fa fonga le tu ia mau o mai o le o po tu do le wifi o le tangata ia ai o le kausu e po ai ngaka ia na fa pena tu fa pena ia fa kuso se vai nga me fa mai hoi e se fu ngi ko nga me o le ropo fe ka fe mai ai ma ia ta te fai tu la fa pena la tatala o sa mo ele o se tu te le a si ka mai ku ele te tau foi la na matua i fi we su sis io ia e foi tau sanga no ta fa longo ai fa mai na lau manu ia mai tala anga o tangata fo mai nga ave e ke mongi fi se fulu aso e ko fa foi mai o a uma lava tu langa fa pena o le ano fale io le fa so ile nei fiafi o le ano fale ai o la fa so ile nei fiafi tau tuanga ma o eu ainga mau tangata au foi ku la fo ia ngai ka makua au tu la fo ia e o foi le fa nau io o le soifuanga nei o mai fa kasi ya ke mongi wa sava vali fa kasi mai ya ke mongi sa o mai fa kasi ya ke mongi sa ma ke mongi o le fonga ele iyo wala nga ye isi ke mongi uma e ngai le ongi ke mongi fo ile le moanga leanga au ke mongi o mayanga o ilo fale le mandiritila ya ole fa ja wala fo yo fa so be so le nei fia Samoa wata tauna step up ta to o fo ile tu fa wina ele o le au tele ya o le tu fa pe ongi ke mongi tangata ye le ma fo ngale lo lo kanga ai o le to e mo el fidi o le ko e mo el fidi marki apolo e ui mai le tu fa te moni fa anganga leanga e ui mai fo iala mai ai kanga ka soifua mala to me fa io wale o toe iai se fa te tenga so o le tu ala lo fo ila le por kala me se fo io le vaenga le ne fia fa so atu ai tau tu na ma oe ma tua a fa pe fo io e ke fia e kuri lau kama kenge la kiki io a fia pet se mai fo ya nga fo ia io e sa fe ke mongi urupo io e ire kai mi e la ke fa pe o se ke mongi nga ala ke ve ko o lo wa kango mai ya oi io wa e kango sa o mai ya ko so ku oi ole tu ala lo mo mantua o te tu la fo ya fa yo lo masani fo ile le vala o se o kama kenge le kiki sa we mo e mai se sa we mo e o le taimile nei wale ko nga rua mai ki a polo le pongsa de wale ko nga rua mai pongsa wo so sa o mai ya ile mo king le lama malama eyo ai vela tanto ya ile li vo ile nga la ko nga rua fa vai kai mingi usi Australia ai nga fa vai va mai la fa si o nga ile o ke ka wo so ka fa ma ro sir ki Australia le winga tonu na le fa to la tala tau tuanga ma oe ia le whanau, por kama foi, kama ki laiki. Ora kai mi foi ngai. O le alu foi le au liu ke mongi le oi ai. Makua le loa kama nga fua se kapu. Ea, ta longo e o foi na yo tātou mātua matutua.
tautua nā fo I mautou. Ioi. Tau kua ngā mautou. Ia, ia lo lātou sao ka le mū. Ia, mai se fo I va ai fa le wailanga I fo I ngai iso ka ko mākua. Ia, inge meange fo ka ko whapia. O ke mongi. So le, ai le mai ngai ta ole. Ai le ngase ta ole Alzheimer's. Ai mai ngai ka ole Alzheimer's. Ai foi mai ngai ta ole Parkinson. Ai foi mai fa. Ioi. La ngai wala te awete tau o isi te mi se fa ko ka mai fa so le. O si kai mi so ma ku ainga. Samoa. Nga ngo ka laku wa ka fa ka o ko dia se mai. O ka fa longo ro fa se ave sui ave ente ro la utala o ke fa iso o io me se voi se utina io fa longo man le o le fia io isi ka nga kai fa o nga le me le e ka u fiu ro sa ili se fo fa pena va tu fo ya pai ele malosi ave ya la fai ele ai ke vai le ya tanga tolu ai nga o so fo mai ke lola ka pega me ka ko e iai le fafinga e iai le fafinga ngai oi ale nga e iai le koi inga ngai e fo ale wo ke mong o lo binga na e no fa yatu nga so nga ka vai le o ngai ko inga mangai lo ma ku e te le lo o le malo lo si o vai o tau fa le tonu e ma fa riskai e iai ma inga le ioi avantu a vakula I fale mai fo ile le lo ia ile to mai I fo mai ma e vakunga fa mai o high blood pressure o matua ma walunga lava le toto o ki a fale kongu pe wa kau fiva I ko inga ioi pe wa tau ma ya me vo ile le wa kau pi kau fa sa we ai me ko inga ko ioi o le ke vatua ui fa tuanga wa ko ke lo kako nga o nga mai ya ke ia fa mai le ko inga le kai ave su e langa e wa fo war mele o le ala Liverpool ai moi le ka le ku le lai de io tau tuanga man tanto a fo ina e fa pe o le lei anto toa fai masiaki ia tatou tamama tina matua mo tatou matua iwe o le mea le o le mangalo mea ia e le sauka uma ia o e kai me kupu ai alta mai ke ua sa vale kwai kua pa marua tua fo ile le kuor ma manga marua ma le loa I lava ko fo ma o le lo o se iwe o se o no le tulaga fo o le o fai ma up to date ia faingo siaki o nai tamama tina matu ia ma o le sini au mea uma o le tūlanga lea o le no fo le ia yo oe ba ai fa le ila to o tu fa wina fo ia le tūlanga leila e se mai lai kama fo ie le e malolo e se mai lai ko inga ke volo fo ie le malolo le le uli ma le au ai fe kono filipo e se mai lai tamana vai ngalo na lua le na ta ua le sau noanga le fionga tamai tai pale mia I le fa tara noanga mtu stala na lela ua fatupula ia le final mirror o ila tau e talavo ai ua tele ngase fo ile le onga ele ongi fa mai pisi fa mai onga lava ua mafai ona afia I rola tau soifua le ala e kau mafai matusi talo sanga atu ile fai nga malo pe mafai ona maua se ava noa e o mai ioi ia amai mal tu alalo o le kali o le ngā mea ele kali mai fale mai ele kali mai le malo o le fai titia o le tūlanga o le nā lava ia te o iou au e ala I lau tau sami ma ai le lei tau mafa o lo tau mafaina o I fatoa o uloa e le o e ke le mai te le ma e whapea o le o le kiki mai a e le whapea te whatula o tala leo se si tūlanga no le titi mai lava o whaalongo le upulea e te oti le tapa tu no na whafonga le turu e te oti le tapa o vai ngai la ko I mai ai lo le titi e se le fia le dei toi indal sikare ki kulo whafonga le turu e o mai le taimile nei o le ua varus fulka usanga
A o mea no vai mai ai laila ko inga. E le si tangata e fia e so na ai. Pe so na tau mafa. A maria a mawala ngai puki. Iyo. Ia malana tu lo fa fonga malana tapa tau mafa. A vai le ai a fia ko inga savali nga lue. Le ngai le mate mafuta nei. E te i fo ini soro na ainga mar matou nu fo isa tau. Ile va ai yo upuale la te fai mai. Sole. Va oli ko ale ko ka vai la sole au. E ale ko fa solo le nga tu pulanga fo. Tele ini soro na ainga mo na te fo i wo. A o ka manga ele ula. Ele ula ele inupia tu lo war fa fonga le va tu le ngana fa fa ngofie. Ele tau ma fa ava. Nga or ka usa sami la ile ka male palengi male le ka fiofia. O ka hela. O ila no fa amao ni ai loa. Ni ai la ele o se fo mai fa toela utala le ai through what I've seen. Ile so fo ngoro ka ma. E ia lo la o mau le o te taufi. Ele ai la ke le o ki kele ai ka mau me ya wa or ko ingar ngai nga ura ka pa mai la vai fasi ai ma ko fasi ai fo nga yo to va fina ma tua mo so ma tua. Pe ala mai le for po le se ka pa so e so ro I fali. Ya, okay lo ya te lo o to ya to te tau mafata pa ale te mi ma to fa asu wasu so lo be fo yo o veipo manga me. Ya ele ni ya tu lo ko ke fa pe o to ai wa ma tua malo lo si to lo la. To te le tutu tamasa sa o ya wa ai longa ele le o to me fan to mo pe ale kapa a o kama ia ya soya ya a nga la ele le vore po e nga pa ko ele se sikaliki o so mai fa fo marka ingam kuri ro mar fa nga a le vore po kuri o nga ai nga kwa o yesu me se ai o tau mafa wa fo no fa so ele mele ona e tau tata I mai nga ai le fa la wi lo le wa o lo winga la utala o le kau mafa lava le faitete e mafu ai le tele o fa ma ia ai fo ona o Samoa ia na me ai aso ia matau mafa sa le ngi kele o me o fa le ele o mangai me o fertilizer o vaila a sa pisa natural lava fa fanga lava tulo fa fanga lava le mo ile peng sau seki ia esa ko nga ma ko nga fanga lisa lo Iyo, ai pe fanga pengu wasa mana ia. Ia e o foi tato me tua o lo ma manu lafu. Sa alua ia nga o le popo ia. E saua fo I tau nga. Ia e pe o nge o nga popo ai falao fo I wa vatu la to wa me ai fo I le wa nga o sia fa o de puti. Ia langa leka ke vai ka I kai fale tau mafa I dei mo fo I le o farm fo I le me tua o lo. E whanga o ngei ka mai pua kuia ngei. Perua e vai aso di e o makua peki ar saistu. E au te lo fo I o fatasi. Ole au tu la ole apa tau le mau o le prokalame le niva ngole fiafi. Tau tua na ma o elo soifua malo lo I na lai tau mafa. Usa le kako. E fo le taimi wota tua tuai. Ia o kau le kilia le vai ka mai vai la to. Ia. Ia kai mi ka ke vai kuai. Ia o kau le ele o le malo sia fo I la savali fai ma fai sina savali. Ta lo fa toia te to uma lava. Le ma futa bai lu le dei vanga o le afiafi. Lau I leu sia fausa ta lo fa lava ia te o le to fine be se fo le tautonga. Ia. Ia mo seunga. Upu ya be se fo ele do fo yalo ia ba to uma lava be se fo so ainga mai sa tau yo le fitu so nga ia to leve be se fo yo foa ia o fa no wali fo I ma fo papa be se fo yo fo nga vi ma moto uma fo ia o fo I va ese ma disio Maota fia e te tonu ole fio ango sa tau ia ma tama fa na fa ma lo ma mo le to lo fa ma lo atu ma fa after ye to fo ia I nisi fo yo I la tau sa nga le mai tu sai o le fuanga fo I sai ai pe au fa ma vai o ia te ronele tama fa le nga ga te fo le kalesia o lo fa nga solo no me sai Samoa ia o le stona I le fa tu langa mai ai ia le toi saudinga ia malango mawai ia I lo na ori sanga tu mau e ma lo le lei
boia malon fa so ma toko fier proclame manuel le fia fa tai lava mai se fo io Marie io e vai ngase ma le mafutaka fo le mafuta mai na i mrukau ia ai mai se fo la sunga ya lo fa John io kapeta ata lo fa to fo i se uso ya yoapo le mafuta mai na Hastings Napier ma se na fo i me na falitua ya me se foi o tu uma lava ti nei upu read natu la vea o aso ia sia ta sale ni me ai tu aisa e fresh uma me uma santa tu ai sale foi ni mai se a o nei vai taimi o ma o tu pe o tau ko fie jambo e le fa lo fa table program sa o le natu io sa o le o tato fie le me vavi ia a o me vave foi nga le la ka wo nga vave ka ko fai ora fa penalta to fa so o tato fia ile me vave o le ale me vave le se ma umanga saule le se fa lo le se fa nga mo pa ka upo nga mo i fa lo io le ko fa se la fua tu lo fa fo nga Samoa fa ka u le pork chops le ango se fa nga ngo se povi fa ka u le steak o ge fese ma manga se kalo ma wale le pakeka vai swinga ya le peona saulo nat ole ala le be o tupu o tato vave le kamale ona ole musu e tulinga ta e kulinga ka le fies furu kausanga e fai ile ia le ufi e fies furu kausanga e ko ka mu fies furu kausanga e ko ai ia kalo fies furu kausanga tato alolo ile me vave ai ko fa sanga mai me vave lo martanto soifu ia tanta longo ma se fau pure lava staff de la ron sa ia o pole lofa tau tuanga lo soifu ma lo loina tau lugar tanto por club le vanga la fia fino fatere bo tau sa mo fa manga lo se la manga ule tau tomari se ngana fo i wasala ia pele o sa o fo le fa le ino lo suafa ia malu le fau lo viranga lo malu avi fale poto le Tautai se le antuiama ia ta lo soifu ile ngale le tua ele aso antaya ai mo le fia lo fatele mo uto malava i rai usu utai ya mai tufu ta foi ya kabai ko le ala kaua o follow fatu soifua mai mo da lo fala Samoa o le o tau mai fala o loa le Tasi Market di New Zealand ia tanto o loa me tau lima ese mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano Bluwave ula fala ula nifo titi furumua fa pe manifo oti maleano no yo nisio me tau lima ese te fili mo yai ma fo ia tanto tau mafa ese mai Samoa e pe oia ula mafe fa pe talo ulu mafa ise tau o fitel pala ule lo le numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lo na